Ini tu ampai tu pandai tadi na langsung ninu, napa kanjakan nakatan ni jolo, napa bacangi salawat, napa milau do, tali seri di baraka, napa inum. Iya, ini mani agak kekurangan tahu emang padi utuku, itu lau ni. Ya tu itu na baca ustaz. Ini nagan rusui, aja na inuk bawang. Andre makototo, aja ni Andre bawang, idok dongi bi, nasabak masikir itu Andre, aga na kuita na imana ngikmat. Aga niat na Andrewe, aga don Andrewe. Iya ko doa Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana. Iya ko niat na mandre aga. Po ta apa tami tapak barakai na di mancaji pak martinulu kak makasiwiang. Po tapak barakai. Aja. Angka saya pernah diajarkan. Maka dengka tu nak wat dingin minum sesiwan ni tadi na temi. Ilawi bawang ya roe maka aja tasu melalui kotoran, asuki melalui pusat. Kemudian ia naro nabita sebelum dipalalang ipu dua. Ia ko bahasa tasawuf maka dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya, dimasukkan ke dalam wadah, kemudian diisi air samsam. Ia naro samsam bisai yang ni. Ia ko patasawuf dina kada bisai. Maka dami patasawuf samsam ni je tu melo ya lapak burah jadi ya lengi kesempatan gisai jantun na nabita. Jadi ya jantun na nabita dia ni bisa ya pak dia nama carepa. Na dia gado sana nabita. Si pamula mopi na tiup kapong Allah Ta'ala nuru Muhammad ina tulis si paci-pacin na dia gado sana ya kumakadai bisai. Manang kamu asay bisai na numapacin. Maka dami ia roe samsam melo pancaji pak burah jadi lengi kesempatan ipasigesa si bawa jantun na nabita. Apa ia ro kurane ipasigesa ibawa mipe malok sumur samsam dan ya dia. Jadi ia naro ampai air samsam tu ya konigi kita minungi ina nasori wiha. Namo si kaca minainu tapamaso pada ko pure manre. Kemudian yang kedua pak murah nasabak pura memang tuisi gesa langsung ngatinna nabita jantunna tanya arona jantunna memang to nabita nih wasi gesa. Nah ya tu padamu itu hajar aswad pura miatu nabau nabita sampai itu 5 bau tahu ya kene denang kana bau nabita hajar aswad na dia gaga pak jamaah haji melo bau hajar aswad dia gaga gara-gara pura minabau nabita jadi hajar aswad itu dicium karena nabi pernah menciumnya. Dia mulia karena Rasulullah. Ia kene makamu Ibrahim nabau nabita. Nah komana kita makamu Ibrahim mabau. Itu kan nasabau hajar aswad. Tapi itu hajar aswad batu putih sitongan na pamulan na menurut riwayat. Akapa ini nau tahu itu. Angka di kampung waktu na natamay suku aduan itu tamay nasarang ni Makkah. Nalay itu batu apa makane. Iya je batu na lo tay na bau yang pai si pulong ko corona komana ng ekonomiya lo ay nainawi na tilaw kampon na tapi dito ga katalo ko melo iko kuiro lo matawa pa kampon na laki buara ni pada kakbay na padak ke ina nakan nailasa te koro mak darumpu mana ngalele nang sana colakang kan itulah sa cola itu maka kamana te korina buru kemanang tako angka manaci di tabib sandro mitai nasai anu je iya dosa iya maka manang ka kada engka batu muala mabolong parewa iya tu batu la sai ko iya na demo parewa tu batu dia ka paja malasok we na parewa to ngang we paja kada coco di sana mamusu si 5 talu lebih mamusu dinau si tahu na nalagasi sa ginasa biasi sa niya to na pacur na bawel lo kotasi na pacuru demeto na melabu. Jadi itu hajar aswad kawang dia nalabu tapi batu iya makomoro na parewa pemang dia naga barani malay na tu akasya kaya tu ampay lay buku na sabak puray na wase-wase itaw waktu na parang na watay tu wase-wase na cupe na panalaga na tu ampay cupe na tu ampay lapay makoko itu hajar aswad tu nabawi nabita tapi nigi bawi hajar aswad sanrawe-rawe ko nabawi liman na pong Allah Ta'ala
Maku itu jadi pasel liman na tu po ang Allah Ta'ala kolino itu Hajar Aswad. Itu ampay na bau tahu kiro. Padamu itu nabita ko malalangi natongko ialung ulun na nalaway alung de natadung de mematonakan na cahaya na sama makan itu pandita pa hakiki matan na soy na jagay po ang Allah Ta'ala apa yan na si batu cahaya na nabita si bawa cahaya na matan na soy hancur matan na soy nasaba nur na matan na soy pulok nur na nabita jadi yaro matan na soy ilaway supaya dia na masolang kung masuk inabita dilindungi tanya nabita mitaw na kan na cahaya matan na mi asoy ilindungi aja na masolang pak ya si tembus si nur na nabita masolang akan hancur matahari makwiro jadi yan naro na napahangin ito pandita yaw po kupasaraya maka da itu lay bisay biyatin na nabita ya to si kupahikma de maka day ya komelo kolo si runtuk po ang Allah Ta'ala pacingi jolo iya timmu iya aja na yari saliwang itu ileco malinis sa kingker mapalala lala ingat na lala rupana tapi macarepatin na de na cocok iya rojo mu pacingi roh maka day bisay ayir samsam agya sayir samsam iya rawai samsam sitongan ko di makanya jenne yan na tunasa jenne taluka makanya ko may masampajat itu mak jenne jolo sara jenne polo pasampajange napanya ko to mak jenne itu na cicang akatalu sunana asa ko cicang tapi akatalu magay angka na bisay lahiranna angka na bisay hakikinna angka na bisay rahasiana iya na ro rahasia ya sa jenne taluka iya roh hakiki ya nariya saat tuhuru iya roh lahirannya ya natunay tamata sebagai syariat ya dia katalu tuh aja ni balak bawah mama jene nama katonan na ketu sasai mo pulungnya labosi kayo awe itu iya maka dito pandrita iya tuh jene biasa waktu tanang oko patareka maka da maga cha aga proses si pigo ko tomelo husu masampaja si di mina pasangan nga iya na husu mo ko na oko jenne husu ko sampajangit iya mikode na makanja ka husu ka mo ko jenne de mule husu ko sampajangit jadi matanre pangarun na tu jenne ilala sampajang iya nang katau mak jenne mapodong ka nami betul ngan na yampan ti marica kalalo gaji na pigaw iya jadi pakanjaki ro itu pokok itu jadi usahakan iya naro nang katau pandrita na carai paiji toto pandrita dulu macam matandra kalena pak mapahang ko gamay yo po na munri mega mi bacana na makurapahang si salah tuh koto matandre sikolana nama dodo pahan na si bataw matandre pahan na nama dodo sikolana si salah iya koto madodo sikolana dia na barani mak bicara tapi makanya api Jepun tapi koto matandre sikolana nama dodo pahan na na komentar di mana tuh gagay dia gak ada na komentar tapi dia kena jamah mak itu bangite na kada asyadu tapi dia na masampajang mapangewa makada NU kunu Muhammadiyah dia na kunu na pangewangi letu subuh tapi dia na nalo masampaja subuh makin maiga jadi iya na ro carana ro to pandita na lengi lala makada tekui cara ya gagawe supaya ya ro jenne na lisari peringerang ya na tunah kada ya ko bisay lima mo bismillah ko pura ko ma bismillah niya ka memang tapacingi po limaku po dari sini na dosa-dosa napatalisari po baraka limaku tajagaya nga po limaku aja na po jipigaw yan masalah ya kumakalimo mo tapacingi dosa-dosa po lang kakuritimuku apa iya timu yung makay kadosana tapi makuran ni dosana timu yung makukwa iya pak jalo yung makay kadosana pak tulia mahape iya siya may kadosana pajay manana tapi pak jalo tapat-tapat iya may tamatu irakko
Gitu. Iya. Jadi tapacingi timuku pula di dosa-dosa, kemudian tapancaji we timuku si mata malam ma untuk maka sibil kuridi po. Pawi ada madecengi. Ya ko tomak julu mata jaga yang ngak mataku po, tapacingi dosa aku pula sini na dosa-dosa. Kemudian yang kedua, po tapatuji pakitaku loko nu masih. Kemudian talingi cahaya po pakitaku yang kita barakaki. Ya kulima jaga pancaji lima ku tarime kita catatan amalku matu ku sudah 5 tahun. Po tapabelay puli dosa-dosa iya naruyasang jenne taluka nasaba iliseri pak dongang jenne lahirangnya wat di batal iya nasige salroni olina lakay bayine wede ka palape na batal itu sige sakay halakay ta sigande lo masigi sigande gande makatani-tani natakolat tu tapanagat tangido cili na lakay na atau maga komena sige sa batal Imam Syafi'i. Apa ya tu bainewe na lakay tanya muhring tania. Iya. Tanya muhri tu bainewe. Apa ya sange muhrim mahram haram dinikahi, haram digauli. Nanya bainewe nanya sisan nato nakanlah dinikahi dan digauli. Jadi ya tu baine tanya muhrim makrami hakut tamlik hak pakai, ditanya hak milik. Iya. Nah itu aja tersinggung. Iya. Iya. Hak pakai. Iya. Iya, ternyata itu hamil itu. Makanya tuh ampai makun raya dia gagahana untuk menceraikan dirinya dengan suaminya. Dia gagahana. Talak tidak bisa jatuh kecuali diwakilkan. Iya rohane cica bima kada utalak ko. Tetap petalak ya tuh. Iya makun raya namo akal 50 talak. Namo mak galere ko dia na jaji. Dia na berlaku. Nasabai dilai hitbah. Mahar jatuh ke wanita. Makiro apa ini yalli kayak tu mahar yalli na makun raya ini aja tu ampai aja tercapai mahar ya tu di balance imun ripi iya tu mahar ta bicara na iya itu lina nata nama kasempo mahar ko sidro seperangka ala salah maka na dodong sa namo jero seperangka ala salah pak ku salah toy mestinya maka ada satu setel pakaian sholat apa ya ko sa parangka namo tuana namo manarana macu meneto ajene ka macu to sa parangka ala sholat macum salah na macu ajene ka na macu manarana ka sa parangka to mestinya maka ada satu setel pakaian sholat berarti waju-waju ya ko sa parangka namo ajene ka manara to macu mana nama-nama igare deh iya. Jadi ia naro apa botingan yang makal ada sempo. Ia nabi tapu baini Hadijah angkat na melo nadapi si di miliar. Melo nadapi si di miliar. Ulawas si bawa unta 20 unta nak bereng. Angka ga tau mak bainyo ko wanyo si di miliar mahar. Angka lalo ko gaje lombok ya ro sandala Jepang. Maka tu nakun ro ni. Sandala Jepang minangka kang ibaine nah. Iya angkat toko YouTube ya kesana menre. Mahar dengan sandal jepit. Iya. Tahu usaha kang ulawang. Iya. Iya mitul lina nak taimon ripita bicara itu maka dia mahar na 500 juta di menre na 3 juta dia na merigagah. Iya. Di balancana apa capu ya tuh. Iya mitu mahar itu na punya nak ta. Makanya pakanjaki. Itu nabi tamalak dan napakalat di makun raya. Iya. Tapi ya makoko hati-hati kidi makun raya pak. May galak da iju melana. May galak da ki. Nasabak pak dongan na memato je nabita. De garek nakama linong ko hade sa ubaca. De nakama lino na reko de nadapi si dibanding 50 kato makarsi dibanding 40. Iya 40 makun ray si diaroane perbandingan na napo di kama lino. Maga batewe jagai wirone we koci de pa aja na to na tahu bicara ya kong ka iti lai ci di na 40 iti dira maga bate jagai kira-kira. Maga ini mana nama wai wi. Iya makole batu rek gine jagai lah kaye makokoy. Iya nasabak mega tantangan lah. Na pura mak bayi ne ci di nang katupi tu makoko 1:7 tuh. Baran yang anang anak darah de katawana. Maga ni. De pigaga jandai we. Nih tu jandai bahaya toh. Iya.
de to gago ko eh. Iya tu anak darai de to na to malada masih lepas siri semua pa. Iya tu jandai bahaya. Walagi ya tu dikelo masih aralan sini ai bahaya tu. Error otak nalakai tak ko ya tu naruntuk tu. Iya. Makanya tu biasa wapak guru ngang itu bu marepa wapak guru ngang tabaca. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Iro. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Baca kapitu ko mangaribe kapitu ko subuh. Yan na tunasa nabi tabaca iro. Pong Allah Ta'ala jaga yako. Iya. Ya komelo ki anak ta aja ta masela maka na magaru bija-bija dito kana ta salah ya bamotu tabaca. Oki pong Allah Ta'ala tatitip. Baca rumah poncok mi Pak. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Ya komeki tambai bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Iya. Iya. Sebenarnya itu bismillahi masyaallah ya ko turuntu dalle. Iya. Kung kadale pamulang agi yali na tapanitay mata tapay baca ro. Bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Denalay taw itu ya ro gagatta. Denalay. Najagai. Iya. Ya kunalay tawe na selay po Allah Ta'ala lebih makanja na ya. Jadi kung maliki motor ya ro tabaca, maliki sandala ya ro tabaca. Iya. Agi yali mana? Lakay yali ya to ro baca. Yan na tu ampay ogi na pasala pasangan na o kilala kamara na pasaliwangi akat na pura pimatu na tama na tapanabaca ro alhamdulillahirabbil alamin bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Na pamilaw alinro nga lori po ng Allah Ta'ala supaya dijaga terus ni yo po to jaway na pasitong ko ulun na kaya maputi na pa ipatuda makunray sa kiri na pamakjama arone pakawi kadi makunray ko sila pena yo po di ogi de na melo inanay pasalak kilala kamara pasapasi di pala tanga. Situ dangan. Tapi angkau ko to kumasahada itawe ko to nasampung isahada na roanewe maka date nulle mak baine wala tay mo kade mo mate. Yan to na kada pa aja ko jago ko pura ni tongko iya tu yo pwede de manyamang apa makalicu bumila lang. Waktu itu iya tu me katau de na pahang tapi aja na wapak guru ngangiro. Kemudian yaro nak maka dai pu ita pares saya iya na atita nasaba atiemi tu malasan atau si salah iya mega bata-bata ati tomi iya na iya ko standar mako ko melo ipake yakka mancaji mapa de nagaga ko standar imatongang de nagaga o aturan fikih kega ahli Quran dan ahli fikih apa iya tu kongka ahli Quran kemudian ada ahli fikih layoli ahli fikih tu yakka mancaji mang imunri ahli Quran. Jadi aja tak kada pakka pala korang iya na isorong aku din napahap pikir magan salah itu matu din na nisa kada suju agi sana. Makanya bukan hafal Quran yang didahulukan tapi ahli fikih yang tahu fikih pukaha nisa hukum-hukum na sampajang nisa kada ko salah ipakui iya na mega makokway anak tamak pala korato ngami bawang dena guru pelajaran fikih onrotona makanja bacana tapi yan atas salah dini sa kadalaw kegay iya aja nang kay matulima sulara ponco iya itu marajit tu marajing jadi ya penting sampaikan jadi ya tu korangnya cocok ni apalah memang tapi ia mengetahui hukum agama itu lebih penting itu bahayana jadi itu na sembarang. Nah yang kedua maka dia koto maka imang isapa ya rodega ini wasi salah man rasa apalagi ko papoliti na dega de nagagaya tu apa ya nalan na todo puiman kada jamaah na si cocoki maka digare jadi aku ya tu meala standar tu marajing ya nampai maka sapa nyo kutuke kana si di tawe na yang musoro yang penting de nagimpe to ngam itu tu na mega moto tatalu tatar pak ya tu imangnya pak pegawai sara jama-jama mate Pak mati pinapang katolay. Ya kami seli ya ko kapala desa de panagan na sitaw na make kami tama. Iya.
Urenya ipan riti mapasemo pitimun na lalo matodo na tanya na todo. Kayak mako apa. Jadi upasa mani bawa makadade yan ang kana ko tiyasi mata yasidi yan tu. Aja taganggu imang mesti na je rimang aja na nagalung aja na nadara. Idi na pagalung Pak dara masih disidiang makaliya si karung waling ipu imang. Iya komen re tadupay pasti dekat tolak balatan na taling imang. Na ko si ratu pagalung ko wanyo timorang na si ratu tu karun na dupa pu imang sisang yang reka ngasih na makaji tu kan jarekin na na deje ta ciri-ciri sikaru tamo ya ko na sikaru ta sisiputa na ya ko 50 itu pagalung na 20 na tu 5 karun na dupa daripada lo si kasi angka dia gabi baca doang angka imanyo ko galunge manu melo gere kati imanyo ko galunge natoton ni pu ima komporo na melo galunge kasi tau nasangkay ba may baca ko korangke ko malasa yan be jama-jama pa na imangi manang tau mate tau mada tau katama-tama imangi manang gere iya tu imangi perlu mato masih sekolah pak ini na ustaz semako ona na roy kamana ni rupa na lasay ni liwaru yang kanibatay yang kanide na may mabicara kani makay garupan jadi pesan naman niya guru takalisiden reng upake tu pakasingibannya timu mangololori pong Allah Ta'ala pahadir ini nabita na kadaja na kumak berung nabita pawarungi baraka na salawa milo mamagi-magi ng cipa bura ya maniro itu iya tuh na roje tapake aja na ustaz ta dudungi na to puru pak ko to madowe ne ko to macarama apa na capo na si ratunya tu botolo na to poso ini nah makanya to pandita manarita upake si botolo wadi 10 barakana tergantung ini menimilawi pun iya wae tapak barakaka nawa dimanci Pak Burai dari salah satu pun tapak barakaka ngak magi na madar di makutu kak makasibiang pun tapak barakaka ngak iya wae mamagimay kasi winung nang kakak matinulu makasibiang pun tapak barakaka ngak iya wae supaya ayo tak kalupa untuk oko gamay pun tapak barakaka ngak iya wae iya rotilaw napayino ko puray aja tak ba bismillahirrahmanirrahim awe maka na ponco pak dongan na Tailawi ini tu sampai tu pandai tadi na langsung nino napakanya kana katan ni jolo napa nabacangi salawat napa milodo taliseri di baraka napa inum di mana agak kekurangan tahu emang padi utuku tilau ni ya tu itu na baca ustaz ini nagan rusui barangka ingat makiro maperingerang ay betul kan aja na inuk bawang Andre makototo aja ni Andre bawang idok doang bi nasabak masikir itu Andre aga nakuita na imana ngikmat aga niya na Andre aga don Andre iya ko doa bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana iya ko niya naman re aga po taapa tami tapak barakai na di mancaji pak martinulu kak makasiwiang po tapak barakai aja angka saya pernah diajarkan makadang katuna wat dingin minum sesosiwan ni tadi na teme ilawi bawang ya roe maka aja tasu melalui kotoran asuki melalui pusat utamanya roto melalui umrah dapat pura pimajin na meteme sesapaka tuli malau liso tilawi baraka na we denasu tu ia matoto na pake ke Halil Bangkalan pole Madura muassis Nahdlatul Ulama pokui Makkah mak guru denang kana jamba denang kana teme ko Makkah tasiulang masuk ke saliwan na Makkah panilaw memang aja utama maka ko memang lo macari parepokor barakan ilawi maka wi tulita teme-teme to si kaya iya ko minung ilawi aja na tuli madari pika kami matola sama ko to ko cau ni karena yang dari memang tuli masuk ya ko kiagama itu dimaafkan ya ko makiro kalau ki majene talaga ijo lo iro pakyat ta ilalang inagesay napata pacingi napataling apa napa masalara ki nalo ni majene napa berejama itu kan masampaja na tomore na ko angka masu itu dimaafkan tapi aja tagesay te ko sidak peta pak mutana jis ki ini ko kibirin na masigi monro tatong
mutanajis ki. Pada itu kong kana nak bicu, laipa pampers, natako purat te menang ka kotoran ko pampers itu mutanajis. Di situ kan nawat disigesa. Iya, itu hukumnya. Pak angka metodo tau mako tu masuk tacede temena, namo masemi masuk to pak cau ni karekna. Itu, iya, itu dimaafkan itu. Iya, arone makun